Assalamualaikum dostlar, bugün qayradan Mercedes 124 elcik. Baştan durur. Baştan havalayı oyacak işken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siz satı otasız mı? Yok. Ne belki dokuz. İyi sıkıntı kendi. Test var mı? Ya. Çok bölük. Böyle var mı? Mercedes-Benz 94 yılki avtomat bazı süreç yolu menen 0524 97 95 degen. Bağısı kanca eken bayken mi? Karakta жүрөк 500. 500 lira. En bir yol gaz teptik bu soğuk. Dağı bir 124 tartağız buyursa. Öngü göksü etti. İşte cevap avtomat 124 93 yılki 2 benzin коробка avtomat bağısı 360.000 0999 43 33 77. Dağı bir 124. Bende vardı öyle. 93 yılki 2 avtomat 5800 dolar. 0501 98 61 62 degen nomer. Dağı bir padiyashka. Eşikleri jabık eкен. Avtomat E124 2.6 объем bağısı 220.000 0703 666 700 деген номер. Ой, ақша кетті. Салон.
Ошкалары кичине начарыраак экен. Дагы бир 124 бүгүнкү чыгарылыш жалаң 124 болот туугандар. Ушул бир жакты. Мага да состояниясы жакшыдан бираз ылдыйраак. Родной дискалар, AMG диска. Полный кожаный салон. Алды, арты Ева Полк, коробка автомат. Там не var bunda. Люк. Артқы салон. Bismillah деп оталдыралы. AMG дегенге милетсин дейін. Biz daha oturup koyulu. Жоксун деп. Подогрев сиденья. Астыңкы эки эшик электропакет. Арткы эшиктери ручка. Панелде эч кандай сынып жараңка жок. Лобовой таза. Машина өзү жакшы экен. Баасын номерин айтам азыр. Пробег 477 километр. Бензин. Объем 3.2. Баасы $5700. Түш периода жолдор бар. Номер 0734 81 07. Дагы бир поддержка. Башталышында эле капотун ачып коюптур. Мотору таза, бардыгы ордорду менен. Мерстин көрүнүшү дагы чындыгында жакшы экен. Бүгүнкү кара светте. Бар бир Мерстин көрмандар көп экен да. Канча карап алсаң деле бүт эле көпчүлүк учурда 124. Жылкы механика 2.2 объем $4500 0705 02 95 80. Мотору 210 мотор экен. Салон тряпочный салон. Артынан көрүнүш. Дагы поддержка, простой мотор. Соодалашуулар жүрүп жатат. Мындагы абалы жакшы мерскен. Салон тряпочный салон. Простой экен, аябай. Таза. Механика. Жылы 94. Объем 2.2 же 2. Объем 2.2. Баасы $3700. 0579 35 35. 290го берет экен. Байкен айып боюнча эч кандай чирик сүзүлгөн, урулган жерлери жок. Дагы бир 124 поддержка. Эси да бар экен, азыр эсинен сурайбыз буюрса. Бир айлантып, бир көргөзөйүн.
Мерс көп туғандар. Көп екен шындығында. Бағасы түшелек. Морон форматтағанда болса, мұнда үлі ошонда екен. Жылы 88, объем 2.3, басы 200 мың, 0707, 0258, 32. Салонды көрелі. Арты тряпочный алды. Кожа. Ассалаумалейкум байке. Жақсары. Жасалар. Берер жеріңіз қанша олы дат? 190, Люк штейт. Люк штейт. Алды арты терезелері ручка менен кында. Ошо сұрайын деген. Bir nese sırayında otkum, unuttuk aldım da. Ha, коробка механика. Ешка. Esi жоқ екен, қысқаша әлі. Без пробег 302 000 километр, жылы 92, объем 2.3, 340 000, $4100 кен. 0705 45 77 85 деген номер. Бұл ешқанын астындағы бампері. Бамперінің о жері оңай асынып қалыптыр да. Атақ қалғанда жақшы кен. Ешка туғанда. Есі жоқ. Салон, тряпочный салон, коробка автомат, люк. 124 жылы 93, коробка автомат, объем 2.2. $4500. 0703 27 07 77. Деген номерге çalsаңыздар. 370 000 екен бағасы. Ушуну менен биргеле кайра. Подъездка. Простой мотор. Onu sorup durup geçinme деген тиги минутты чыгарып кой деген да. Анан минутты тагып туруп кайра, тагып турам, оталдырсаң Обычный тряпочный салон. От алып турат азыр. Алды, арты. Ручной. Бағасы қанша екен байке? 260. 260 мың, а? Номерді айтып қойсаңыз қандай болады номер, телефон номер? Номер тақта жазу. Яқта қағаз түшіп қалған ұқсайды. Жылы 91, объем 260 000, механика 507 98 73 64 деген номерге çalасыздар. Бирок моға жетпей кеткен да көрүш. Подъездка. Состояние сайы жақсы. Багаж ашылбайт екен байке? Ашылабы? Ашылды.
Багаж таза. Фасад делается, вон сотка еще одна, вот в этом. Салон тряпочный. Мойкадан шыққан оқшайды. Кассеталар салып қойыпты. Опсуда. Механика. Екі алды электропакет, карты ручной. Жылы 91, 2.3 бензин, механика, центральный замок, полный электропакетті қойып тұр, бірақ астын қайкөлі электропакеткен. Номер 0558 04 91 91, бағасы $4200. Ушу менен эле бирге кайрадан эле Mercedes 124. Сразу үчүн тряпочный салон, механика, алдыдагы, артыдагы ручка менен. Басын көрөбүз азыр. 124 қойса болмок, 127 кылыпты. Дөңгөлөктөрү, пакышкалары 4 тең зима. Жылы 93, 22, 5 ступка, 280 миң. Басы 505, 40, 51, 51. Mercedes 124. Уважаемые гости авторынка, в здании администрации есть услуга нотариуса. Уважаемые гости авторынка, в здании администрации... Состояние соска и сайт ханды. Продаю дом в районе Киркамстрома по улице Абаканская, 109. Прошу $45 000. Продаю дом в районе Киркамстрома по улице Абаканская, 109. Салон тряпочный. Автомат, и калды электропакет, и карта, ручка, люк. Таза екен, таза машина. Продаю участок под автомойку и зеленая книга. Жылы 93, 2 плита. Базы сүйлөш жол менен газ, бензин 0700, 725, 502. Басы қанша ойке? Берер жеріңіз? Иә, берер жеріңіз. 10 миң түсіп. 390 миң бе? 380 де берген. 381 кеч? Ойлап қойды. Соң жақта алатын 3 қалған. Ең жақшысы 1000 сом тұраткен. Ол 390 миңге берем деген ешқа менен бірдей. Салон полный кожаный салон. Бисмилlah. Коробка автомат. Люк жоқ жоқ. Внимание, поставим на учет автомобиля на физическое и юридическое. 4 өтен электропакет. О, руль өзүнүкү эмес го, 100% генеральная доверенность, осмотр, путевые, командировочные, плюс казахская, российская страховка, транспорт. 95 жылкы автомат, ячейка 430 миң 0700 3 99 85 31. 777 297 562. Внимание, компания «Автокат TG» купит ваши автокаты. О, родной дискалар ба? Цены до 70 000 сом. Родной емес, а? После осмотра и анализа. Сварочные работы бесплатно. Бары мерс кен да.
Мүйін шықпайды ғой чүрке мүйін. Рынок Нордой, ряд автозапчасти, 3 подъемника, яма, цена 2000. Gaz deyip қоспы, gaz. Gaz deyip қоспы. Рынок Нордой, ряд автозапчасти, 3 подъемника, яма, цена 25 тысяч долларов. 43-68. 099 Nur. Narınski номер.